Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagun. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Sad, ibet ku Qur'an akir ku pananadem. Ugaid na sa mga kafir na madadalam siran sakap maratabatagu kasasangka. Ustayan, subendingan ku mga batang miyapu unan mga surah al-muqattaat na ilayang kasubendingan yang ku surah al-Baqarah agusu pangumana ustayan na paganay. Ustayan, Pitero ibn Abbas sa Quran na adna bentugan niya nagu adna betadi na mala sabab ko kararang kumanian ko pananad magusu pangangalak sa skanian na kita mapuro ipangkatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala agu si iku miya maratiyaya. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. Di budun pira-pira iinanti rami kumiyaw na anirana ped sa mga pagtaw na mitatawa gasirana ded na masa-masa akapalagwi ko siksa. Ustayan, so mga kafir na guwani akasan dengan diran so siksa na tatawa gasiran ko kaperatiaya. Giyuto sumasa adi masa ukaparatiaya kami ay pusadin sumasanian na ay belid nuka pumakupakot kakagi mi ay puso pumakutan. Masa uto akna amasa akap tatawaga sa pantag sa paratiya. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Gumiyam masasirana kiyaw maakirana pengangalaka pedkiran na piter o mga kafir agi na salamang kirawa bukag. Ustayan, Gwen yaman gu mga musyrik ay tawag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so la ilaha illallah na ini pamamasayran ube mabaluy su Tuhan na isa-isa sa siyang kairan ube iran utuma paratiyaya isa at tutulanon nagyuto so kiader pairang ko Abu Talib bagu su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Benyan biyeloy su mga simbaan na isa-isa, mataan nagyinan na siya'y apiyak kamamsa. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Nalumyunta na so salumpo ka pedkiran sa Pitero Iran, alala kau kanu wagu seber kanu ko katuhanan niyo, kamataan nagyi so panulunu sugu na siya'y anababan taknon. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Detan wai managsi ku agama amyawri, da ini arwar sa piangantang. Ustayan, ini pamamasairan so panulunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakagi daerang ko manag ku agama akapusan, so agama anasrani ko tingu sabagi ada taru Ibn Abbas, supman so sabagi na sukun so agama u Quraish, giyuto ikaturu mujahid agusu katada. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. Baun ini turun su pananadem ko leteletanu, ugaid na madadalam siran sa sangkaan ko pananadem rakan, ugaid na desirampen makataam sa siksa. Ustayan, gudiran ketarima ubayabu matendua turunan Quran nasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa disiranun makasapari. Giyutu isaba papitiru irana ubabu ini turun su Quran ku isa ku berabangsaan ku dua inged gie maka agu gie Taif. Ilayang kasu ayat ku surah Az-Zukhruf ayat ay 30 agu isa. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Bersisi ikiran sumanga pundua ulim ukadna naka albilawana mabegera beramurah. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Anta akabairan raksukan dedetui ku mga langit agusulu pa agusu pageltan na duwuto na tabid siran ku mga tuwak ku langit. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Adna sundaruruan deeg na ped ku mga lumpukan.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Mia kambu ke keunaan iran supag tau no kaguso ada guso Firaun aadna mga paskian ko kada kalu berung iya nakakadna na mga tantara. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Aguso Samud aguso pagtaw Lot aguso mga tao ko kakaywa na ingid pagtaw Suwaib asirano to na mga lumpukan. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. Da isa kiran inunta apya kambu kegiran sumanga sugu na mia patut kirana masugat sirana siksa. Usayan inaliwinian sumanga pagtawa min deyurala siran ko kian derwaka. Apala ya siran dunia kataam sa siksa amasakit sangka ia dunia kudairam pan kapakaw maku alungan na mauri. Sa ayad na kabaya iran na mita nakiran so kipantagiran ku siksa sangka ia dunia kudairam pan kapakaw masa alungan na mauri na miya paruliran din. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Guda apneyaw ng kaiyarwar sa swara asatiman na dednar kiya nakapakandud. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Sa pitiru iranakad na nami, kabalagaan kar kami din sukipan tagami ko siksa ko unaam penugawi iya kapagisip. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Seberkahi Muhammad kugi iran panaroon sa tademing kasurip nami asudod, adna gesianas kanian na pepenariga berapas ku Allah. Usayan inaliw niyan so Nabi Daud mala isimbe ku kadna niyan. Sa inaliw wala subhanahu wa ta'ala askan niyan na igirap tesbih na penduyug no mga palawagus mga papanok. Agubigan skanian sa laga matantua mapya kugi inyan kiplagaman ko kitabiyan sa kagabis sa mapita. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Mataan na piya ka pangungunutan namis sa mga palawa padiyan na tesbih siran ko kagabi-gabi agusi ko kasbeng walungan. والطير محشورة كل له أواب. Agus sa mga papanok na malilimuda umani isaon nag-iimanari ko Allah. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Gubiagrami so kadato iya nagu ini bagaya meron so ungang nagu so kapi aka pangukum. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. Gubar kami akaw masututulang kumariridu, gweniya sapang niran so mihrab. Usayan Giyang kana na bendingan sang kutwa dua katawa mariri dua mikukum sirang ku Daud. Na madakla mga katigano na tutula Yahudi maana Israeliat apalaya den kabu kegen na di kepakaya sanaan. Sada amiyatang keduna hadisa mabagram ya kapuung ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saben yang piagu saya ang kutwa betad. Sa so kato kawero nagu sudirun kaknala na da amara taon. Kasulangwa na pature so kaknalaw no Muslim na piyayagu Quran na gusto sunnah na suda amala abalin yan na den yang pagusaya. Giyu to so kateru mga ulama, akatao adi pekang gayaguna, agusto dirung kato kawin na di pekabinasa. Sa di din pangukain kabeden pekatunay ko karibat sabab sada kesan dayan na unayan na mabeger. Na so Muslim na dirun pato to benyan sana iso mga tutulu mga Yahudi kakagi di sirang kesarigan ko kapterwa ko benar kapiseksian wala subhanahu wa ta'ala gusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa pengalin niran so mga kitabiran sa kabukeg. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Gweniya makasul sirang ku Daud na kiat kawang kiran na pitero iran adika kewang kas kami na dua amariridu asyalin butanu isar kami su isa nako ko menekar kami seunto lagu dika penalin butsa torwa kami kakumati tualalan.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Yang kaya pageriakan na adna siyaw pulwagu siyaw kambingian, na adna rekak na sati mana kambing, na piteruya na siapang karakan sekanian na diega kuniang ko kabagay sa tanda ko tuntut. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Na piteru iya na sabna ralialim kanian ko kaya tuntuta, kini uman niyang ko kambing kasa ini tapi yang ko mga kambingian. Kada kelang ko gi imaki pagpeda na penalim butano sabad kiran so sabagi. Inon tabu so serano to ami amarat yaya agu minggelebeg sa mga pipia amay to serani bilangan na tiang kedudo udah tiniu beemis kanian. Na miyamang ni sarila ko kadna niya nagumini tapsa sumu sujud agumianari ko Allah. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Na indirila amirunuto agu adna tang kederkian siar kami yaka pakarani agu mapi akan dudan. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hei Daud, mata ana bielu ya miska ada tu kulupan aku kumeneka ko karidu mga tau subnar sadingka pagunuti subaya aginawang kaka madedegkan yang kulalan ko Allah. Kaso serano tu ap kidideg sirang kulalan ko Allah na adna bagianiran ko gawi iya ka pagisi pasik sa amasakit sabab ko kiali patiran ko gawi iya ka pagisip. Ustayan inusiatan wala subhanahu wa ta'ala sudaud sa kapaginuntulan yan ko mga tao. Sabab sa skanian na dato apanginduro nun datuan yan so kapaginuntulan yan si ikiran sa ikukum yang kiran so kauntol. Sudatua mauntol na isa apa kasirung ko sirunga wala subhanahu wa ta'ala ko gawi iya ded na kesirungan. Agus kanian imarani ko kawanan wala subhanahu wa ta'ala sa alungan na kiyama. Na sudah tua di peginuntulan ko kakukum na mala akasiksaan yan si ikwala subhanahu wa ta'ala sabab sa kagi mala akapekabinasan yang ko mga kaadan amay kamangalan dedah ko lupa. Gupiang ni ko muslim makateruan yan ko kauntol ko datua lalimi kukuman sa ini betadian utos sa mapuru akan jihad sa ayam mapia na susagurumpung nga muslim na mapakatituiran sudah tua amay kasumilay kulalanu Islam sang gulalan sa wasiata mananawagu mapia sa suki pendulunaan ku dato ko kapagusia tiron na kena ube dataru kapagusia ti ko kalili dataw sabab sa sudato na adna soroke nagu mabagrigs na amay ka di maswasuki pendulunaanon na kesabapan sa mala fitna maana murka ko pagtawagu suinged. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Udemi adna sulang itagu sulupa agusunganin ku paglutaniran sa beda abelinian. Giu to ipamikiran no serano tua mga kafir naso siksa awail naruk serano tua mga kafir si iku naraka. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Anta ka beaming beluya so serano tua mi amarat ya guming gelebeg sa mga pipia ada tarugi imami nasa kulupa. Anta ka beaming beluya so mi manang gila ada taru mga beradusa disiran makaplagi. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
Giina kitab ini turun namiskan yang sirka su Quran apakam beberakatan keaniran man dirugud sumanga ayatnya naguan maka pananadum sumanga dalan tasip pamikiran. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Gu ini begayami ku Daud suwata iya na Sulaiman na mapia a urip naskanyan na pepenarig wallah. Ustayan, So Sulaiman na kaya pangwarisan yang ku ama iyan na Daud sukana nabi iya gusuka datu iyan. Sabab ku kalao para tiirang ku Allah subhanahu wa ta'ala na kaya sawitan iran su dua pangkata na sukana nabi iya gusukala u kadatu. A isa na ipilalaw landa u mga Yahud kakagi pedku mga nabiran su Daud gusus Sulaiman. Ugaid na mawatan sirang ku lalaniran na dua aso kaya pangungunutan iran ku Allah subhanahu wa ta'ala sa tarutup. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Gwani ya idayag ko kagabi-gabi sa mga kuda mga pipia. Ustayan, Ginasukan dadato o Sulaiman na inidayagun sa mga igagama o kadato iyan at dataro mga kuda mga pipia paras apapakalalakaw na sisa asaapa tanda ko kala o kadato iyan. Na miya tembangon sa da makasembayang sa waktu asar sa taman sa sumidib su alungan. Na aya ini kiparatian na pianumbali iyan ang kutua mga ayamian ang mga lay arga sa korban na guswaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala agu anon di pepekasendud ko sambayang iyan. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Sa pitero iya na miya pakaadiya kan sukap kebebaya iku mapia kuda. Sa sambi utadem ko kadnang ko sa taman sa sumidip sualungan kurndingu gagawi. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Na pitero iya na kaswinyos kanyan rakan. Na pianong bali iyan siran sa mga skiyagus sa mga lig sa korban ko kabaya wallah. Ustayan, Kagdamaroso kabagru paratiyaw Sulaiman ko kadnanian. Agyebu kaya sendudian sa kialipatan yan so sambayang sabab sang kutua mga kuda iyan. Na aya ini baya diya nun na palaya yan din na pianong bali sa korban ko kasuswat wala subhanahu wa ta'ala. Na aya ini belasun wala subhanahu wa ta'ala. Na piyaki kepaarianon sundu ayan yan miya beloya pegdaan na mapia diging kutua mga kuda iyan. Agu maga enang kutuan du ada aranian ku api anda pagentap kulyawaw udunia. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Nasab na ratiniw ba miso Sulaiman sa piyaki derpa na miso panggaw niyan sa isa alawa sa syaitan sa miyagaw niyan so kadato yan sa dumataya masa. Oriyan yan na miyanari wallah. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Sa Peter uya na kadnang ko, rila iya kong kaagubagi kong kasakadato adin date sa isabu ko orianakan, kamataan as kasumapasang ikapamamagay. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Na ini bagaya meron sunduap sembir sa suguan yan sa mananaw sa sadin sa kabayaan. والشياطين كل بناء وغواص. Aguso mga syaitan na inibigay meron na mga tala subu inyan na adlo to agi imbebelay na adap man nagi imaninib sa muntia. وآخرين مقرنين في الأصفاد. Na adna mga salakauro na kipapatongon sirang kung mga patong. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Giiso pamamagay nami na pamamagay ka udi na kumpanang kasadad na isip itong yan. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Gumataan na adnar kiyan si kami akapakaraniya gumapi akan dudan. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Gutadming kasoorip nami aso Ayub, guaniya masakit at tawag niyan sukadnan yan, amyas sugat ako o syaitan na sakit agusiksa. Ustayan,
Ginan sututulang ko kaya tiuba wala subhanahu wa ta'ala ko urip niya na Ayub. Sa miya sugat sa kanya na sakit sa lumia gadirong kumiya kasapul wagwaluragun. Na miseber na bielasan wala subhanahu wa ta'ala sa piyakan dudinon so kapi piya ginawa niya na gusto mga tamukian. Ad na tutulano na Israeliat amia makasubra so kaya panutulaon sa ayakuan sa natuma na so kapantang ko tiuba wala subhanahu wa ta'ala. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Napiterwa miya de pekenekaso saking kasa katatan sui ge kapupigu na kaamateng gawagu pangingin menamadeng gaw. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Na ini bagi meron so pamilya ni nagu sudah tariran na pediran alimu apu under kami agu panana demar kumangalalan tas si pamikiran. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Gukwa kasa sudun solimang kasa sakit kemautan na bedes nakaskan yang ko karumang kasa di kapendurat ko sapa aka mata ana miat o namiskan ya na mapantanga mapia uri penaskan ya na pupenari kualla. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Guta deming kasa uri penamia Ibrahim agusu Ishaq agusu Yaqub adna gisiran agu kalantas sa pamikiran. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Abiyuna yunami siran ko kabebentakiran ko mauri alungan sa ayairan bebentakan. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Gusiran sier kami na pagsiran ko miyanga titindu sa miyanga pipili. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Guta deming kasu Ismail agusu Alyasa agusu Zulkifl alangon siran den pedku miyanga pipili. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Gie na pananadum gumataan na adnar ko miyaman ang gila amapia akan duden. Ustayan, Ginan sa mga nabi wala subhanahu wa ta'ala amia nga rurumasay ko gi ikang gelebeka ko panulon wala subhanahu wa ta'ala ko manusia sa kabunayon o simbayran sa siibuk wala subhanahu wa ta'ala na sabab ko kiyato maniran sa pasad na bilasan siran wala subhanahu wa ta'ala sa madaklamapia. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Ang mga kasurgaan na kebelingan na kalalakaang kiran sa mga pintuan yan. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Sa dumederang siranun sa pepemang ni siranun sa mga unga asa pada madak lagu mga panginginuman. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Guad narkirano na mga midederi amapun tuki kailaya bersirse. Ustayan, Sumanga midederi na ayabu pigileniran na sumanga karumairan. Sa katatangkaan sumanga umuriran na bersirse apalaya din kapipia ginawa akapkilaya kiran ng mga tao ko surga. Giyuto supi temana na kapakadaya ko alungan na mauri. So kawiyaguya ko dunia na ayapi temana na daya ano na kapipia ginawa na so kaadno karuma amapia. Sa dataro kialuyong ko hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu dunia na kasawit na aya mapiaw na sewitan na so karuma abubaya mapia. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Giisu ini telah terkalu ko gawi iya kapagisip. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Mataan na gii na rizki miya dedla banyan kakelengan. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Ginan agu adna bagian ng mga malawan da amarata akan dudan. جهنم يصلونها فبئس المهاد. So naraka alandeng jahannama kesulda nirana marata adrang. Ustayan, Aya katimbelu maana o siksa udi na so naraka
Nagyu to sudar pa aded na buon kapipia ginawa ako ti kabu ay sa kaminutos sa palaya din masakit agu kaguraw kagu kakuri sa kaded na daya anong kasurarang itwala subhanahu wa ta'ala. Naroon yan initabun sa ded na buon mapi agu kapakad ke. Na sumanga tauro na ded na bakiran kisugata gagawala subhanahu wa ta'ala agulimu iyan. Sa gumuraw siranun sang gibu na mga ragunan na dinian siran din sembagang kukapung guraw kiran na amay ka teman-taman na pasong niyan siran sa terunian adia kuniup tewaga na madadin so suaraira na ayabuap keneg na suka pendegu sumanga napasiran sararb sa lumindung tanu kuala subhanahu wa ta'ala ubatanur umaped. هذا فليذوقوه حميم وغساق. Ginan na tintimiran din skanya na mayawagu sagwa dana. وآخر من شكله أزواج. Agu adna salakawron kubung taliana pisusuna siksa. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Gie na salumpo ka pekasul kunaraka apediu adisiran peka bulusan asiran na pagiyong ku apui unaraka. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Na pitirwira na ugay na skano na di kanu pekabulusan askano na ini begay niyos kanyan si erkamia marata atampata. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Na pitirwira na kadna nami satawa ini begay niyan kami angkai na umaningkas kanyan sa siksa asat takap kunaraka. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Na pitirwira inu tanu di kilay ang mga mama itong tanu sirana mga rarata si iku dunia. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Kinuha tanu sirana kasablawan anta akabakiran miyaliwat sukaylay tanu. Ustayan. So ayat ay ka 62 sa puro. Nagyuto sugi ikaplulubaaw mga kaper ko kaya talantang irang ko naraka ko mga tawagi iran pagisuwisung ku dunia adiran kilay ubayran ped ko apoy unaraka. Sa ayatang kapiranon na dairan maylay siran ugay na nudu usiran na pediran aso kamataan niraw na sisi isirang ko surga apsewitan niranon sulangwa na mapia kagyuto sumyamaratiyak wala subhanahu wa ta'ala ang mga muslim ako kuwaan sira na kasablawan ng mga kafir si ikumasayran ku dunia na imanto na sirampman ni makadedaya na sung mga kafir na aya kadudwa-dwa ng kusik sa aded na tamanian. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Mataan nagyuto na naraka pupapawala o mga tao kunaraka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Teruang kaamataan na sakan na pengangalak aguded na pedsa simbaan inun tabus wala ay sa albilawa na penegel. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Akad na no mga langit agusulupa agusupag taradwo albilawa na mabagral bilawa na paririla. قل هو نبأ عظيم. Teruang kaaskan yan na tutulamala. أنتم عنه معرضون. Askano na tatalikudaniyos kanyan. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Da ami adrak na katao kumatatagu ku langit, gwani agi isira pupawala ko betadu adam ko kapagednaw. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Guda ay pagwahira kanarwar sa sakan na pengangal kamapayag. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Gwani atiruno kadnan ka ko mga malaikat sakan na magedin sa manusia ako salipaw.
Ustayan, Gina so kaya pakito kawi wala subhanahu wa ta'ala ku mga malaikat ku kapagudnan yang ku manusia ang beliwin niya napakapenda tuon ko lupa sa makapenggaganti ang unso mga muria taon niyan sa may puso salumpok na sasambi pemano salumpok kapikas saluno. Sa ayaan tapon na suka pagkatindagirang ko kadatu wala subhanahu wa ta'ala ku dunia sabab ku kaya pangrawairang ko sarig maana amana aso susunan wala subhanahu wa ta'ala. Na piyaki sujudan yang ku mga malaikat sa sujuda sakasakaw na sumyang kasu iblis apedak yang buatan usuguan askanya na iblis na kena obaped ku malaikat ugaid na pedak yata na anu suguan na sumyang kaskanyang ku suguan wala subhanahu wa ta'ala sa mimaratabat sa denian petutaso kasujud ku inad na lupa askanyan na inad na apoy sa ayat tangkap yanun na so apoy na mapur ipangkatana di sulupa sa miaribet ku tindagian na deden pangni sarila ku Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Na amay kamaad na kaskanya nag-uiyo pa kanun supad kuniyawa ko na makatalagpes siran na sumusujud siran. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Na sumyujud sa mga malaikat langon. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Inon tabuso iblis kami te kaburagum yad na ped ku mga kafir. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Napitero iya na hey iblis. Anto na imya kasapar ka ko kasujud ku inad na kan sa sudun sulima ko. Bekami te kabur anta aka bekami pepuro. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Napitero iya na sakni mapi adis kanyan. Inad na kong kaapuun sa apoy na inadin kas kanyan na puun sa lipaw. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Napitero iya na liyo ka puun ku surga kamataan as ka nararadiya menabubugong. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Gutenar ka sumor ka akan sa taman ko gawi iya ka pemalas. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Napitero iya na kadang ko lanatiya kong ka sa ayak kapataya ka nagukasik sa akan na taman sa gawi iya ka paguya gakiran. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Napitero iya na pedeka ko bigan sa taalik sa taman ko gawi iya matutendu. Ustayan, So iblis na liyanatan sabab ko pangnin sa makapagumor sa mati na ayad na penggelebek niya na sukan dedegan niyan ko manusia sa pagukitan niyan sulangwa na lala nagupagusar niyan sulangwa na kasangkapan na kegaganian sa ded na indeke iya na saprak matabu ko kapendedegan niyan ko manusia sa kalipataniran swalla subhanahu wa ta'ala. Sabab ko kata kabur na miya kafir su iblis. So Islam na tantua mabagrak ini sa parniang ko Muslim sang kanan na kapanakabur sabab sa giyena ni uluan kapanakuto. Kaso kapanakabur na kasangka ako katutuhani ko wala subhanahu wa ta'ala askan yambu ikir ko kalaagu so kabagr. Na anday kapanakabur utaw na dataruban yan piyakalangka paskan yan na adna waraan yan na katutuhani. Kakagi pisipat yan so rupaan narak wala subhanahu wa ta'ala at tulabus. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Napitero iya na ibet ku bager ka katang kededeg na kensiran langon. Ustayan, So kaya pa ka preradu iblis ko kaya dedegan yang ko manusia na kagi aya inukitan yan na subagir wala subhanahu wa ta'ala ko kaya turuan yan sa ibet ku bager ka so wala subhanahu wa ta'ala kan dedeg na kensiran. Upama waya pitero yan na si iku kabagrian dan dedegnian su manusia na deema preradian kasu bagir wala subhanahu wa ta'ala na aya maka laulaw ugaid na aya pitero yan na ibet ku bagir ka dedeg na kensiran na sabab ku bagir wala subhanahu wa ta'ala na adna miyam betas su iblis agu miyato man yan su anta ana pamikiran yan asukan dedegen yang kiran askan yan na dini yang katawan sugib
Ugaid na inantok yan na malama pembetas yan ko kan dedegan yang ku manusia. Samia benar yan ang kutua anta ana pamikiran yan. Ilayang kaso ayat ika 20 ko surah Sabah. إلا عبادك منهم المخلصين. Inun tabus sa mga uri panakaapad kirana bubu na yun ko para tiyarka. قال فالحق والحق أقول Napitiru ya na sebenar na terunakan. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Atang kada penuunakan sunara ka jahannama pederka agu pedku tawa munutraka apad kirana manusia sakalang ulang uniran. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Teruang kahi Muhammad da apengni inakan rekanu ku panulunakan apad sasukai belas agu kena uba aku pedku gi mangantang sakateru. إن هو إلا ذكر للعالمين. Deskan ya na Quran arwarsa pananadum ku mga kaadun. Ustayan, Giang ka iya Quran askan ya ni makalalawa na kitab ku dunia amada kala pembeti ong ku umani kutika. Sa pisik siya nananu ridwe ko una anu muslim sa siran deni miyagi sipon na miyatang kedirana ded na lagi dia na kitab amada kala pembeti ong ku dunia agu mada kala makalalangagun. Aipuun sa siyaw ragu ni umur abagu mama udi na bagu raga na ilala herirang kurar biran. Sa miyatuman so kateru Allah subhanahu wa ta'ala ini turunian naskanian deni pilih herau nagu siya punubad na mga alinun. Sa mada kelatan tu agi inggeleb ka mga parinta agu mga lumpukan ku dunia sa pantag sa kabina sa irang ku Quran na dairan din magaga ubad na maaliniran na sati mambu betang udi na beris kakagi Yesu Allah subhanahu wa ta'ala gusuka dan denu muslim nasi siap niran su Quran sa lawan ku kasih siap irang ku niawairan ubaka pangarasi i uridwi. Supman su mga kita bemiyaw na anya na piyangalino mga tao asyari gano na so taura agu su Injil na tamani mantu na dep na sakataw buwa pari udi na kalilida Yahudi udi na Nasrani abayran milalangagang kana na mga kitabiran. Aya buwa liuro na so panunulo na muslima si Ahmad Didat kapia kalang kapia nas kanyang buwi makalalahar sang ka iya mga kitab. Sawad na tawa Yahudi udi na Nasrani ya tuntut ni na milalahar yan ang ka iya mga kitab na gemaw kaanyan mindeya ga itama na kilalahar niya nun. Na ded na saka taubu aban yan utum ya sembeg. Sa miyatang kada ded na buun makalalangag arwar ko saka tawa muslim. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Agutang kenda kato kawan yudin sututulanon ko kabebenarian ko oria na masa. Pangnal ko sora. Subendingan ang kaiya sora ko kabebeliw niya na ikanam ko mariring kita mga sora. Agi inian dirugudin subendingan ko mga pagnesu dunia arahasian na ilayang kasupangnal ko sora sabah. Giang ka iya sura ko kip silsila anu nagusu bendingan yan na makasisapwa agusu bendingan o sura asafat sa isa-isa abendingan iran. Ugaid na siin na sumabla nga usayan na pindirugudian sogi ika peraradu begra beran dia si isa dunia amai kami sulbi iyan su begra rahasian. Sa kekilala su begria na gusuraradian ko kababaliun niya na begra kapni nyawa. Sabe perona mala akap keeloirono betadu tutulang ku dauda gusu Sulaiman. Asiran na mga olwa na minda tu agu mga nabi sirang ko satiman na masa. Sambil daya gunsum maliwa naga kia pagintaw Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pamutusan yan. So manusia amadu dunia agu so manusia arunda ubetal. Na ini pamamasayra na gumiyat akaw sirano kiyang bagu-bagui ko betadu wahi sa kaya paya gu bener agu su kauntol. Sa matatang keda su bener agu su kauntol na mabager su tantara iyan adi su begra berandi ang kutua mga tao. Sa dataro kaya kilalaong ko kanda datu udaw darkian su dunia agu su kana nabi. Dataro tu mambusu Sulaiman na kaya bebayaan yan so kadnan yan sa lawang ko kap kebebayaan ini yang ko kakayaan ku dunia. Buda taruh tu pensu ayu bagusu salah kaurun na mga mama ubegra gusu kalanta suka pamimikiran sa piniliiran sulala nuka pangungunutan adi sulala nuka pakada panas.
Sada taru tumambusu betadu kapus sana rasul, asu pangita benian ku kaisa na patuta makam beta sakalang kulu benian sulang wanaka pangalan dede pamikiran agu kadengki ku kasusu pakaku kabaya umyangaden. Giang ka iya surana ini turun sa Makkah ama karirimbit sa 82 mga ayat. Ini turun ku Uriano surah Al-Qamar.